الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ya Rabbim, Oğlan Cemal namazlarımızın, kalan tezmin zikirlerimizin, silyen vaazlarımızın, Cuma günlerinden, meşrettiğimizlerden hayır yorumlarla verilen tapşıran hayırsa da haberimizin koşetken maddi emanetlerimizin, her boş yarabbim hayırlı izlemelerimizin, riyasız amellerden var kılıp, bu ezri soğuklarına dinakta ahirette yaşımızın nasip olsa. Ya Rabbim, meşgul yaptığı dünyadan ve sükuzuna imamla koşkan cemiyen, bakmayın Müslüman kardeşlerimizin, ediyenlerimizin, bolu eylülüleri, ilkıstıklarımızın, ruhlarını şad kılıp, kabirlerin yaptığın ruhuna varkin, eylesin idin. Kabir bazatlarına kurataran bolsalar, Allah'ın kabir bazatlarına kurtarıp şiyan etsin idin. Allah'dan tar kabirlerin, Kur'an gurlerin, iman Kur'an, dağın nurları bilen nurlandırıp, özlerin iman bayraklarına vardı, tar ve xıdyankin kılıp, ahirde oranların cennette kılsın. Ya Rabbim, bizi isen kullarına birinci iman bayrakları nasip olsan da, konularımızda hayırlı ilimler bilen bölündirsin. Hem de Ya Rabbim, bilgenler bilen hayırlı amel, ibadet, kabul olan amel, ibadet kılardan nasip olsan. Konumuzda Ya Rabbim, ahalin kişilerle ilimye hürmet, xıraslık olsan. Hem de Ya Rabbim, məğnəsiz jığışlardan, məğnəsiz sözlərdən, o vaxtlarını boş qalzaya huzurlardan, hər boş yarızın cimlərimizin uzun saqlab, ilmin qalsan edən. Ya Rabbim, dünya tırmışlarımızda dünya dərəcələrin nasip edib, ahirətdə dünya dərəcələrin nasip qalsan edən. Bolğan Ya Rabbim, vaqt mallarımızda, ömürlərimizdə xeyri bərəkətlər, dövlətlər nasip edib, kəsib etkən mallarımızın rəxətin sinişən, planışın üstürgən mallarımızın kullarımızın, Cəvə sözlərin, yolunuz qarşıların isən olan vakatlarımızdan, cəməvətlərimizdən, xeyir tegizlikləri qulubuzdan nasip qalsan. Allahümme inna na'udhuka min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in bi rahmetika ya arhamar rahimin.